Nasyonal ni ini nga event nganong natawo ni siya ang International Mini-Symposium on Hemiptera. Yes, Ma'am LG. With the presence of the International Relations Office, we are actually able to connect to the other universities abroad. No? Grabe abroad. Yes, abroad actually. Gani, doon na nakita yung mga more than 50, 57 ba or 58 ka memorandum of understanding and memorandum of agreements with other universities and industries abroad. And isa ani ka MOA is kaning ato ang gihimo nga MOA with the University of Connecticut and with the University of the New South Wales. Now, isa sa function nato karon gyud sa university is to internationalize our program. So kung maingon tag internationalize, grabe nga challenge no sa inyong office. Yes, kung maingon tag internationalization of programs, atong i-prepare ang ato mga students for for them to be globally competitive. And not only that, even our program, ang ato ang curriculum mismo atong i-internationalize. And appeal na ang ato ang faculty, ang ato ang staff mo nang gadawat kitang mga faculty gikan sa gawas, kapadala po tayong mga faculty ngadto sa gawas. And isa sa pag-internationalize sa ato ang program is to hold conferences, not only to attend kay usually ga-attend magita no, grabe yes. Kadaghan ang mo attend na mga correct. Abdi kita basta na yung mga invitations. Mga invitations. Okay. Supportive gid pod ka. Labi na kung libre. Yes, oo. Kaya doon naman gid po yung mga sponsors. Oo. But actually, dili lang ingon og mo attend ta sa gawas. Kita po actually hold po ta og mga international conferences and international symposium. Isa ni actually sa ato ang gina-hold karon this year. An international symposium on Hemiptera. It's because ang ato ang biology department, di naman na biology department karon. Biological Sciences Institute of Biological Sciences. And then with our College of Agriculture, very active po na. So actually halos man gyud if dili tanan nga mga colleges sa atong university very active on internationalization. So then akong i-shout out si Dr. Alma Muhagan. Yes. Kasi siya gid actually ang brains ani nga activity. And always gina siya mo ato sa office mo, suggest ba, Ma'am Rax, kaya na to ni magbuhat ang gingon ani bi ko nya na atay contact. Kinsa man atong ikon ani. And Dr. Alma Muhagan, very friendly po na kaisiyaw niya. May po kay personality si Dr. Alma Muhagan, no. So then that's why ato ni siyang namugna and na-realize. Yes, na-realize na to. So then this will be tomorrow. The registration will start at 8 o'clock in the morning. And the program proper will start at 8:30. And mag-start kita og 8:30. Kaya ang ato ang mga parts sa program actually na siya slapped. Dili ta pwede mo extend. Okay. That's and why. Then, yes. And then inig kahapon doon na dayon tay workshop which will be facilitated by SEBREM still on Hemiptera.